барандаи нишони биринҷии бозиҳои ҳамбастагии исломӣ дар навъи ҷудо Абубакри Акобир ба ватан баргашт. ӯро дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе наздикону пайвандон ва намояндагони Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш истиқбол гирифтанд. ёдовар мешавем, ки Абубакри Акобир дар бозиҳои ҳамбастагии исломӣ дар вазни то 100 килограмм рақобатро аз чорякниҳоӣ шурӯъ намуд. Дар ин марҳила Абубакр бар намояндаи Қазоқистон Ислом Бозбоев пирӯз шуда ба даври ниманиҳоӣ баромад. вале дар ин марҳила аз варзишгари Узбекистон Музаффарбек Турабоев мағлуб шуд ва барои ба даст овардани медали биринҷӣ варзишгари покистони Қайсархонро мағлуб кард. خیلی خوشحال هستم که این سال 2022 با من خیلی سال خوب است که در تاجیکستان هم دو سه مرتبه در مسابقه های جمهوری اشتراک کرده سزاوار جای اول گشتم و امروز باشد در مسابقه های اسلامی و یک هفته پیش در مسابقه چمپیونات آسیا اشتراک کرده در آنجا سزاوار جای پنجم گشتم و این با من خیلی پیشروی های خوب می باشد. من امروز با سری بلند گفتم میتوانم که من بسیار از مربی پسرم راضی هستم که امروز توانست بسیار زحمت های بسیار کشید. امروز پسر من صاحب 2 مدال گشت و باعث افتخار است که این باعث افتخاری همه مردم تاجیکی ما می باشد. ما در آینده باوری داریم از مربی رزق‌الدین رجبوف که با چمپیونات جهان پسر من روی خط گرفت. ما باور داریم که با سری بلند تیاری خوب میبینند و با مدال با وطن برمیگردند. غالبیت یک فقط ابوبکر نیست، اینجا نه فقط ابوبکر، اینجا کوری دستای فدراسیون جمهوری تاجیکستان، کوری کمیته کور با جوان و مقامات شهر دوشنبه. البته خصوصان‌آور آن است که مکتب شهری یعنی که مکتب ورزشی ذخیره المپی رقم 6 امروز در چند تو است که یعنی که از این بازی‌ها ما 2 مدال انفرادی آوردیم و 2 مدال دستاوی. ёдовар мешавем, ки дар ин бозиҳо Комроншоҳи Устопирён медали нуқра ва Шодмон Резоев медали биринҷӣ ба даст оварданд. дар рақобатҳои даставӣ бошад бори аввал дар таърихи варзиши Тоҷикистон дастаи ҷудои тоҷик зинаи сеюмро касб намуд.